Only iya sok nama orang ngomong sok atuh. sok Cing ongo bujur cing kan kurang hilang jadilah cenah. atau maca ya teman-teman. Hiji, dua, telu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, 10. Gimana ngapain tuh orang? Jemput dia segarin aman. Gantung segala dekat pangiheun di dieu mah. Da soalna di dieu mah ibu tunggal cing 10 balikan deui. Cing 25 aku hitung lagi 10. Eta ieu. Politik aja. Bakong ya. Politik Eta ieu si Marmat ka mana? Bantuan kurang Eta gening budak teh. Ngas lama licik emang ada kilu kenapa kepangan Orang udah peduli. orang gerak orang tadi malah Mana si amat teh? Tadi teh geus balik ke mana teh rek minggu mana ka pangalengan. Teh aya nih. Ama, mana terangan ke rumah? iya kan udah kolai Ke rumah. ayo mal bapak yuk udah kulin Bayar tuh hari mual mah. Kemana? Bayar tuh mual mah. Bapak teh ngomong tadi ngilu. Kalau jokeun bapak teh siap. Tuh man teh. Terus mandi acan. Tungguin jeung urang. mani ya cuma ayo ulang di ulahun ngilu ka bapak ulang edek naon Ulah kudu apa dikerngurek orang kieu. mana nih kan uhalan wae tuh Ini aduh bapak Jog Jog tangan abis